Après cette animation du groupe TESCO, suivra le combat de classement 3e place pour la lutte des jeunes, la lutte scolaire et la finale. Remise des prix et spectacle de piano pour clôturer cette cérémonie. Nous allons suivre la Fatia avec l'Observatoire religieux d'Agadez. Merci, Imam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci. Qu'Allah accepte. Monsieur le ministre, nous allons suivre à présent la montée des couleurs suivie de l'hymne national. Par conséquent, nous invitons l'assistance à s'élever. A tashi tsaye a saurari taken ƙasa. Tare da ni shi gaba daya tun da yara kowa ya iya ta. Merci beaucoup. Vive la patrie, vive le Niger.